Pozdrav svima, ja sam Lija. Danas ćemo raditi nešto sasvim drugačije, a to je kuvanje sa lijom. Kao što vidite, ovdje se renderuje klip. Evo ga. Renderuje se. Poslije ćemo to da izbacimo na YouTube. Ovaj vlog će da bude vjerojatno sutra. Tako da... hajmo da idemo da pravimo, točnije da kuvamo sa mnom. Ajmo, by the way, ovo je moja sobica. Ujedno i vidite kako izgleda. Ja se izvinjavam što se nisam obrio. Ovo je moj shit monitor, shit kamera i naravno najbitnija stvar. Vidimo se za minut. Sad je došlo vrijeme da stavimo i ovo. To je jedna. Samo. Dve. Sad, pošto ja volim ljuto, ja ću pravim na moj način. I sad ću to promiješamo malo. Tako, da staje luk uđu unutra. Tako. I onda ću sada stavimo malo ljute tucane. Tako. Malo vegete. I to će sada pomiješamo. I ako vam se svidjelo ovo kuvanje sa Lijom, lajkujte, šerujte, komentarišite i sabujte se na moj kanal da vidite još nekih zanimljivih stvari. Možda će biti tu još neko kuvanje sa Lijom ili nešto slično. Inače, to je sos na moj način, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!